Waya Chabari. Ura wari MCA wa Thona Victor Kareithi Mutuma uwite na wiritwo ni matali MCA Kathomba gwithitha na mbere mantu yaingi kithomo na njira ya kwaritwo mathanduku iratu ni into bingi nikenda betithia na mbere mathomo yo akiare Kareithi awite ni bareke kwandika marito yo kiri into bi kenda mwana hatikamenyeke kai Utethio na yani matali ya mea mukiri wa mitheka aina riboti. Ikiatho na mubango abwithitie miaka 7 na moroto yo kuwirirwa na ukiria kithomo nteretia wandi ya Thona Tigeni West na Victor Kareithi ura kinyara ari mutongerio baraba ingi mbungene kaunti Meru na uyuri kuwirwa kunene kuona mubango yoyo wetithio na mbere ntere mwanya tia kaunti Meru na kinyao meyo uni ya Kareithi nyanga acha bunge nkiona untu ndambira niri na bubu wetite na mbere bubu wega bukaya embraced ne antu baba ingi ingwikwa ndena inkona moroto yura ndari na yueta na mbere bubu wana ngaikwa really dissatisfied. So as a leader ingwikwa completely nde happy na inkona some of them in future may even raise the bar. Kuringana nwe moroto yo awe yo kubwithia kiathoke education data nireta antu amwe na in our communities kwina antu baba ingi mno bethera bakenda Utethia ana inya batikumenya then that could reward good performance, kumotivate yarimo, kumotivate skuru na ndeto era mnote political nonto anabara bethera by number 1 kaba fete bubu wega kana arimo mtu atethera buthiti uchunguzi amenye ibaye kubomba kwetha by na positions injia so kireni leader uraombegia kwethera kenda kubwithia mantu yara ito ya bwitha kinontu bakwithira community kikwa empowered kiatho bibi education day bitibati kwithira bikire ta differences inyango kwithira kwina rivalry political itibati kwithira ryo nontu ouranku oringi antu baraba atendi ciatho bire bia education day batithara baiba murengo nontu performance emwana completely it related at all na mtheto na either Kenya Kwanza kana any other formation. Riu narombete antu kuwata tongeria baraba ina mibango ya embaru itikumakania milwamo yawe gisiasa. Inya mutongeria kethira ari gitine utirenda for the sake of community ro bora muntu umite itu embrace mantu ya yara twekira inya skuru chietu twekira na bara inya na kenda obukonekana kurita kuthoma na bidii na kuona nya position injia imantu yaomba kwithira ya ke appreciated no so inkuria nya baba ke national government kwithira kuna Ministry of Education kuna AEO para kuna DEO na all these other institutions ikwithira kuna partnership members of parliament ba team up na MCAs ba team up na other stakeholders kuru chithira china sponsors cha tunisa mwanya bonde pakethira kwina kintu gikureta antu amwe annually na nontu kwina ana baba inge babwithitie boya tierio ne beona batira omba wita secondary nyoga ya kwethira oti interest na siasa buru whether we businessman whether no ditango ya antu fulani unganeni kiwandi uye at the world level MPs benda na ba kethira baina even another forum at the county level sub county level kenda obora constituency yomba kwethira yokira especially na antu batiwe tebingi onto ya na nterei kwethira antu kwina ukame nonto cash crop irete me akuthuka completely ikithomo amwe na bo Kareithi narombete atongeria baraba kweya na tie wakiriana kureka burobi andika marietwa kana kinyarangi cia ciama mwana nete nonto ende ageta nara ura na skuru by dom ithandukure yakie ire andiki kia matue Kenya Kwanza kaire chori mbiche ya Kareithi kare andiki ML majority leader that we tebu yana ntu mwana omba ku wichi kwate atekwanirwa so ito ane tu kwa dhani thanduku kana murengeti kana indi president so mwana hete na kia wakiraro safi bicha no turingo nabo tukawirwa but from there mwana eta na dom kwethira wita guthomera Kabarnet eta Eldoret eta anywhere surely akamata rangi chake ama fulani kia kumana tura ichi etu nete tu thanduku riri yawe
enda ku confess ki baba ngikai ki wana tuna performere bu wana let that be upon mwana umu. Karethia wete na etete na mbere kuibangabangania kenda kwambiriria mworoto ya yuringi yobu ikinya nkuruki. Nkiripotera Werũ TV kuma Tiania, Mbita wa Mukiri wa Mithika.